ni tak su ngai ho zo silbon chan ni tak pha tu ni tarik som tha ta thum mars kum san la som ni lenga ni huin ni tak su ala ngai khom ki ditiu tula hi army hole su group ho ki thu khomin hing lip lama operation na bolun pusalla ging mo ho chu amok jepun kani le ani te pan ala pi kun sung phu khumi te le pusal mi som thum lam ajep jiku at colding a hospital muna ang ki puso Guite thu het nam he gal le tul kho silai taka cycle gam sunga ki thana chungchanga pi kim neu han sing hornbill mla in demna thupu na bol he ji to bang dai lo tak igam sunga thil tung hi agam sunga cheng mi pi ho adin pu ngat tak le wang sit tak a hi igam sunga lungmun na le chamna jing theina dingin mi zo sin panmun inei naw atha gel doga jigul dai lo tak thil su hi kita lo na dingin doi sakna thu again he China spaite mi zanga ding vel Burma gam sunga Burma spaite pan pi ding na lutui the China Times in again danin China spaite gal wan choi Burma gam sunga mi zanga vel lut hidan again he Burma spaite pan pi ding a lut te chun China army form akivan loin Burma spaite uniform akivan in again he Burma sarkar in China spaite hunglu theding a hiuti thu alagian lok sawa ki he Zani Center for so na step hoi logikin Kukizo Council shutdown ala pungdung zuin muntinin nute hon panilawin nangkei kitium lawa igamin namadinga ipan lak theji kun kipa guma ki satak jet hi tunung tu ban leji sang hoi zo hi panilak to zialu a hi chun namdang te padin inamu hi ngai sang hin tin center padal le bangchan hema ichung thui gen lat hungi dinga hi Delhi KSO President Pauzakhup Guite ju Delhi Police on Tuni dak soma chun police station alakowi notification or call up letter in jijik pen tak hi hungki kowa hi ti na kigen dik pui akigen danin FIR case aneji ka kowa hi danin akigen hi notification or call up letter in jijik pen tak hi hungki kowa hi ti again chin logikin gingmo na khat am the hi tu masang really ki bolna meitei lama pang journalist pa to akinil jigu kha hi dingin legging mo na am hi KSO President Pauzakhup Guite arin ipan na thei chiru pan lak anga hi ama chunga kias ki bol ho hi hoitaka azo a igal miteu sukmul phawa hi theina dinga plan ne anga hi meitei hoin media house control a bol sekwa hi jikin bangchan hema challenge imuding wa hi ahin lakanam mi pi te ho lungneu di puitiu tuni chun ITLF le student leader ten sitin protest eskolin muna pangte ve thakna ne yui igami namadinga ahin khual chan le lal go thang sing sitin anur si in sung mi te ki thu pi na dinga silonga iu naw tein rupees singa alaki dol khom chu tuni in ang thot do thei jikun ki pa thu igen wa hi tun ta ga ring new sing ngai thak theu je chan chui tan tin ngai du tel bonun umnum le mangpha